Yes, bihe byiza rero kuri mwe mwese mudukunda kandi mukadukurikira. Ndagatse ngo tuganire byinshi aho tugiye kwibanda kuri equipe ya APR Football Club kuri iki cyumweru ifite umukino wa gishuti. Ese urabasanga he 11 umutoza Talib ashobora kuza kubanzamo cyase kwifashisha kuri uyu umukino nabahe. Ese ibya APR week byo bihagaze bite bipanze bite byose turabigufitiye muri iki kiganiro. Imikino ibanza ndetse niyo kwishyura muri CAF Champions League nayo tomboro raza kumenya igihe izabera byose turafite gusa tubaza no guca ku yandi makuru by'umwihariko afite nyisano n'u Rwanda ndetse nayo ku mugabane w'ubure cyase hanze y'u Rwanda muri rusange. Icyo usabwa rero ni ukubana natwe tukaganira ugakanda like bwaba ari ubwa mbere ugeze hano ndavuga ngo kanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Wakanze subscribe ugenda wakira notification uko dushyizeho ikiganiro umunsi ku wundi, yukanze like ho ubutweretse urukundo kandi ko wadukurikiye, ubundi tugahurira muri komanteri utanga ibitekerezo. Niba umukunzi wa APR Football Club ndakuvuga ngo manutima tw'umukara n'umweru, ubundi utubwire kuri iyo probable lineup cyase 11 bashobora kuza kwifashishwa n'umutoza Talib imbere ya equipe ya Police Football Club. Nibyo mbahaye ikaze rero aho muri hose waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda, wibuka no kutubwira aho dukurikiye uherereye nyabona. Ubundi ndashyiraho nimero ya WhatsApp uze kuba watwandikira tube twagushyira no muri groupe y'abakunzi ba ruhago hano mu Rwanda. Ikaze mwese, reka tuyahere mu makuru atandukanye mbere ko twinjira muri equipe ya APR Football Club imikino uko ipanze ndetse na 11 ashobora kuza kwifashishwa kuri uyu mukino w'uyu munsi. Muri makuru rero yandi reka mbabwire ko abakinnyi babiri b'abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko mu gihugu cy'Ububirigi bakina muri championship cya mbere mu Bubirigi, ndavuga uwitwa Samuel Gerete ndetse na Hakim Sahaba. Amakipe yabo yagaragaraga mu kibuga ku munsi w'ejo aho ikipe ya Arare Rouvière ikinamo n'uwitwa Samuel Gerete yatsindwaga na ikipe ya Gent igitego kimwe kusa. Uyu rero Samuel Gerete yari yabanje mu kibuga gusa aza gusimbuzwa, mu gihe ku rundi ruhande ekipe ya Standard de Liège ikinamo Hakim Sahabo yo yanganyije niyitwa Denda igitego kimwe kuri kimwe. Uyu Hakim Sahabo yinjiye mu kibuga ku minota wa 57 kuko ko yakinnye iminota isaga 33 muri rusange muri uyu umukino. Muri rusange kuri aba basore b'ikipe y'u Rwanda Amavubi cyo kwishimira kirimo nuko babona umwanya wo gukina nubwo waba muki cyase watari umukino wose ariko bakabona umwanya wo gukina. Ku rundi ruhande kandi ku bandi basore b'ikipe y'u Rwanda Amavubi ku munsi w'ejo ekipe ya Al Ahly Tripoli ikinamo abanyarwanda aribo Manzi Thierry ndetse na Jadi Bizimana. Iyi kipe yitwaraga neza itsinda Al Ittihad ibitego bine byose kuri kimwe. Ni mu mikino rero ya kamaramaka iri kubera mu gihugu cy'Ubutaliyani aho amakipe atandatu ya mbere muri shampiyona ya Libya yagiye gukina izi playoffs bazikinira mu gihugu cy'Ubutaliyani. Rero ekipe ya Al Ahly Tripoli niyo iyoboye amakipe yandi atandatu kuko yujuje amanota 7 mu mikino 3. Uwitwa Manzi Thierry yatangiye mu kibuga ndetse umukino aza no kwitwa neza arawusoza, mu gihe Bizimana Jadi we akapiteni ikipe y'u Rwanda Amavubi atigeze agaragara muri uyu mukino bitewe n'ibibazo by'uburwayi. Arahiri rero nababwira ko yafashe umwanya wa mbere muri rushanwa gusa amakipe atandatu ya mbere mu gihugu cya Libya. Ikindi kandi nakubwira nuko rutezamu uca ku mpande amwita Jeremy Basilu wa Makola wakiniraga ekipe ya Rutse Football Club yasinyiye AS Muhanga amasezerano y'imyaka 2. Ikindi kandi kumenya nuko mu gihugu cya Tanzania, Kenya na Uganda ku munsi w'ejo
irushanwa rya CHAN 2025 yaje kuba ritangirizwa mu gihugu cya Tanzania. Umukino wa mbere ubera kuri Benjamin Mkapa Stadium, aho ekipe y'igihugu ya Tanzania yatsindaga ekipe ya Burkina Faso ibitego bibiri byose ku busa. Ni mu mukino rero ufungura irushanwa rya CHAN. Kuri iki cyumweru hari indi mikino iteganyijwe itatu, aho ku isaha y'isa 8 ekipe y'igihugu ya Kenya iwayo iraza kuba yakira ekipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Saa 11 Maroc iraza kubikina na Angola, mu gihe Madagascar iza kubikina na Mauritania. Nayo makuru rero twababwira avugwa hafi aha y'imbibi zacu. Bundi reka twanzike twerekeze muri ekipe ya APR Football Club. Muri APR Football Club rero kiri kuvugwamo n'iki kikubamo nuko bari gukomeza bakina imikino ya gishuti bitegura umwaka utaha w'imikino sezo 2025-2026. Ni sezo izatangira mu kwezi kwa 9 kuko nibwo shampiyona y'u Rwanda izatangira. Ni nabwo n'imikino nyafurika ariyo APR izagarira mu Rwanda CAF Champions League nayo izaba itangira, kuko ijonjora rya Meza tariki ya 19 kugeza tariki ya 21 z'ukwezi kwa 9. APR Football Club rero izamenya ekipe izahora muri iryo jonjora rya mbere muri uku kwezi kwa 8 hagati, dore ko tombora izabera mu gihugu cya Tanzania ejo bundi rwose muri uku kwezi kwa 8. Mu kwitegura rero ekipe ya APR Football Club iri kugenda ikina imikino itandukanye ya gishuti, aho ayamaze gukina igera kuri 4 magingo aya, aho yatsinzemo Intare ibitego 6, igatsinda Gasogi ibitego 4-1, ikanganya na Gorira imikino 2 yose, aho umukino wa mbere banganyije 2-2, undi bakanganya igitego 1-1. Ekipe itahiwe rero gukina na APR Football Club ni uyu munsi na ekipe ya Police Football Club, abaza ko bakinira kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 9. Ekipe ya APR Football Club rero iraza kuba ikina rwose uyu mukino. Abakunzi bayo rero bakaba bayitegeranyije amatsiko atari make, dore ko banyotewe no kubona iyi ekipe yabo yitwara neza. Bamwe ntirabakumvika ku buryo bemeye ko iyi ekipe ikomeye cyase bemera ko ekipe izahatana ku ruhando mpuzamahanga bitewe nuko mu mikino ya gishuti iri kugenda yitwara muri rusange. Polisi rero ni ikindi gipimo kiza kuri ekipe ya APR nyuma yuko bahuye na ekipe ya Gorira bakanganya imikino yombi. Polisi ni igiye kuba ikindi gipimo cyanyacyo kuri ekipe ya APR Football Club. Kwinjira rero kijyanye na tike nuko hasanzwe ari 2,000, hatwikiriye ni 3,000, VIP ni 5,000, VVIP ni 10,000. Kugura itike yawe reka nabyo mbibabwire no gukana akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1650 kugira ngo ube wagura itike yawe ujye kureba uyu mukino uhuze ekipe ya Police Football Club na APR Football Club. Ni kuri Kigali Pele Stadium. Abakunzi baya mu ekipe bombi nibaze kubona cyangwa se ngo bakererwe, umukino ni ku isaha y'isa 9. APR Football Club rero irasoza uyu mukino itangira kwitegura icyumweru cyariwe ekipe ya APR Football Club, dore ko yamaze gusora karandire cyase umukino ubanza cyase ufungura APR Week. Zatangira tariki ya 17 z'uku kwezi kwa 8 bakina na Power Dynamos iyo muri Zambia. Bazakinira muri stade Amahoro i Remera, aho kwinjiraho ahamake ari inote ibihumbi 3, ahandi ahamenshi cyane ni miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. So umukino gusa uzakinwa muri APR Week kuko bazakina tariki ya 19 na ekipe ya Azam Football Club yari mu gihugu cya Tanzania, mu gihe kandi tariki 21 bazaba bakina ekipe ya Police Football Club none muri APR Week, bagakurikizaho ekipe ya AS do Kigali. Niyo mikino iteganijwe muri APR Week, mu gihe nta gintu nta kindi barongeramo mu rusange ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club. Amakuru mashya rero ku bakinnyi b'iyi ekipe nuko witwa Ronald Sekiganda we yaje kuba agaruka bari i Kigali, ategerejwe rero kuza
gukora akazi rwose nyuma yo kugira ibyago akabura mama we umubyara, ubu yagarutse ari mu Rwanda. Witwa Ishimwe Pierre nawe mu minsi ishize cyangwa se mu cyumweru gishize nigeze agaragara mu bakinnyi bakinnye ekipe ya Gorilla, nacyo nakubwira nuko ameze neza yiteguye kuri uyu mukino wa kipe ya Police Football Club, bakaza kuba bahari bose uko bakabaye. Rero 11 umutoza Talib Abdurrahim ashobora kuza kwifashisha kuri uyu mukino, aza kubahuramo na ekipe ya Police Football Club. Turaza kubona rwose akinisha abasore beza cyangwa se amahitamo meza aza kuba akora kuri uyu munsi. Mu izamu turaza kubona Ishimwe Pierre Mario, ruhande rw'iburyo turaza kubona Ombolenga Fitina, kuri gatatu ni kapiteni Niyomugabo Claude, mu gihe mutima wa defense tuza kubona ari Muswane ndetse na Nigena Clement. Hagati mu kibuga turaza kubona witwa Dauda Seydou Yusuf, turaza kubona Memeri Raouf Daou ndetse na Ruboneka Jean Bosco. Ruhande rumwe rw'ibumoso turaza kubona Mugisha Gilbert, rw'iburyo tuze kuhabona uwitwa Sheikh Jibril Ouattara, mu gihe rutazamu ari William Melitogui uza kuba ashaka ibitego bya APR Football Club, no mu rutazamu ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Nibyo muri APR rero iri gutegura iyo mikino ya gishuti itandukanye, aho bizayifasha kwitabira no guhatana mu marushanwa nyafurika ndetse no kuba yagerageza kwitwara neza ikagera ku nzozi zayo imaranye imyaka myinshi, inzozi zo kugera mu matsinda ya CAF Champions League. Nibyo twaba tugarutseho rero, ubundi reka mbifurize kugira icyumweru cyiza, muhahe muronke.